Pozdrav gledalci, u današnjem tutorijalu nastavljamo sa Google SketchUpom. Sljedeće što radimo u Google SketchUpu, prošli put smo pričali o nekim osnovnim stvarima, danas ćemo da primijenimo te stvari i da nacrtamo jednu prostu kućicu. U sljedećim klipovima će biti komplikovanijih kuća i vidjet ćete već da vam ne otkrivam šta će biti u sljedećim klipovima, tako da prvo izaberemo mjere u čemu ćemo da radimo, pošto sad nećemo tačno mjeriti ništa, sve ćemo onako prilike raditi, nek ostanu metri. Idemo start. Evo, ušli smo u Google SketchUp. Prošli put smo pričali o nekim ovim osnovnim stvarčicama, sad ćemo mi njih i da primijenimo. Prvo ćemo da stavimo, na primjer, evo ovdje će nam biti kućica ta. Evo čovjek, ovu ženu, čovjek, šta je već, možete ostaviti kad radite ono otprilike. Nećemo koristiti metar danas i metre, već kad radimo ovako otprilike da znamo čistu visinu kuće kolika će biti, jel tako nešto, mada možete ga i obrisati. I sad ćemo ovako, prvo što ćemo uraditi, izvući ćemo, pošto će nam kuća biti u obliku pravougolnika, izvući ćemo ovako jedan pravougolnik sa ovim ovdje ovako kao kvadrat nacrtan i možda je malo više kvadratnog što je pravougolnik, a nema veze. I uzet ćemo ovaj push pull i samo ćemo sa njim izvući željenu visinu kuće. Na primjer, kuća će biti visoka, ovi zidovi će biti visoki toliko. I sad sljedeće što treba da radimo na ovoj kući je krov. Sad krov može da se radi na više načina, ja ću pokazati dva. Jedan od načina je da samo uzmete sa olovkom, nađete sredinu. Ovaj način što vam sad pokazujem je malo precizniji od sljedećeg i onda ovdje isto nađete sredinu. Sredinu nađete tako što vam se pojavi ova plava ovaj plavi kao kružić. Znači vidite gdje god idemo ovako, ovdje je kockica, ovdje nije plavi kružić, evo ga. Ovdje je plavi kružić i ova linija nam je požutela i samo stisnemo i dobit ćemo ovako na sredini jednu liniju. Sljedeće što koristimo su ove kao četiri strelice. Uzmemo njih i tačno ovu liniju uzmemo i samo povučemo gore i dobit ćemo jedan krov koji je tačno na sredini 100%, jedino ako niste, sad ćemo da vratim ovako, jedino ako niste ovako vukli, onda vam neće biti tačno na sredini, nego samo uzmete i ovako vučete ga gore, pojavit će vam ovako jedna isprekidana linija, onda vam je prilike da držite pravac. I to je to što se tiče prvog načina za krov. Sad drugi način za krov nam je da na ove već postojeće zidove opet uzmemo push pull i povučemo još u visinu i onda uzmemo olovku, nađemo ovdje istu sredinu i ovdje vučemo otprilike, vidite, dok vam ovako linija ne bude plava i onda to vam je otprilike neka visina krova i onda isto to uradimo na drugoj strani, mada prvo ćemo sa ovim ovdje što imamo ovdje gdje nam je loga staviti na ovu tačku i pojavit će nam se ovako isprekidana linija po kojoj ćemo pratiti da nam krov bude ravan i evo ga ovdje. I onda opet koristimo ovaj push pull, samo gurnemo iz druge strane i
dobili smo krov. Sad vi naravno koristite način koji vama više odgovara. Sljedeće što treba da radimo na kući je vrata i prozori. To se veoma lako radi. Uzmemo za vrata i prozore, koristit ćemo u obzir ovako kao kvadrat. I samo obeležimo ovakvu tačku i dokle želite vam budu vrata. Onda isto to i sa prozorima. Uzmemo ovako, napravimo prozore. Ovo će biti neki malo veći prozor, nema veze. I ovdje još jedan prozor. I sad sljedeće, možete samo da uzmete strelicu da označite i idemo delete da ga obrišemo, ali pošto ipak da bi malo lepše izgledalo, uzet ćemo sa push pullom, ćemo samo malo gurnuti vrata. Opa, ja sam ih izvukao. Evo ovako, malo ćemo gurnuti vrata. Isto ćemo to uraditi i sa prozorima, samo malo. Evo ga. Ako vi želite, možete napraviti kao neki predulaz, kao preulaz u kuću, kao neki hodnik ili tako nešto. A da ja ću ovako malo da bude uvučeno. Evo. Sad samo uzmemo strelicu i obeležimo i delete na tastaturi. To će nam se obrisati. Delete. I ovo delete. I ovo isto delete. I dobili smo tu osnovu kućice sa prozorima. Sad ću vam pokažem drugi način na koji je možda čak i bolji da se prave prozori. Da ne brišete uopšte boje, već ako se sjećate iz prošlog klipa da smo radili boje, vidjeli ste da ima neke providne boje, pa sa njima da uradite prozore. Što znači mi ćemo ovako vratiti, samo malo zakoču tako. Mi ćemo ovako da vratimo i kad vratimo sve, vrata ćemo ovako ostaviti da bude ruka kao za ulaz i onda ćemo uzeti samo boje. Sad ćemo farbamo u našu kućicu. Uzet ćemo na primjer, evo prvo idemo kao providno, to ćemo staviti prozori na primjer ne budu žuti. Evo kao što vidite, ekstra izgleda. Sljedeće što radimo, uzet ćemo za fasadu, tu uzmete ovako klasične boje. Možete i od metala, ali nema potrebe da pravite od metala kuću. To kad pravite garaže neki tako nešto, pa ono od metala da bude. Pa ću uzeti ovako neku boju. Malo drečavo, nema veze. Onda uzet ćemo drvo, na primjer. Da obojimo ovo oko prozora. Ovo ovako oko prozora. Ovo. To ćemo isto i oko vrata staviti. Pravi da nam bude i ovo kao drveta. Onda sljedeće što ćemo uzeti još kad smo isto na drvetu, uzmemo ovaj kao parket za pod. To isto možete iznutra i farbati sve, samo pritisnite i vidite kad se približite, to izgleda kao parket. Malo kasnije ćemo raditi unutrašnjost. I sad nam je ostalo krov. Krov ćemo uzeti, sam da vidim gdje,
da ovo je isto dobro za pred kuću kad radite. To mi sad palo na pamet kao kamen da stavite. Ono što ćemo isto staviti. Sad da ga ja nalazim. Ovo vam isto dobro ako želite da stavljate neku kao zelenu površinu oko vas, vegetacija kao. Onda ovo imate ako želite kao nacrtani kroz da vam bude. A to je glupo veoma. Što se mene tiče vidi koliko je sitno. Ako je sitno, to vam je jedna opcija za krov, a druga opcija vam je ova morofin kao krov i samo izaberete željeni crijep koji hoćete, na primjer ovaj, i kuća će biti pokrivena crijepom. Onda ću napraviti one kao bađe gore, to možemo uzeti, to sam istirao na početku, na veze. Uzet ćemo ovako krug i samo ćemo delete. I to je prilike to što se tiče spoljašnjosti kuće. Sad još unutra dofarbamo zidove i sve ovako. U kuću ulaziti to kod nekih predstavlja problem, ne znam zašto. Samo kroz vrata ili kroz prozor vrtite troškić dok ne uđete i to je to. Sad ćemo farbamo zidove, isto kolor. Zidovi ne budu. Evo na primjer. Sad sam mogu ofarbati zidove. Uđemo ovaj zid i sad kad pogledate kroz prozor vidite da su zidovi obojeni. Evo i gore ćemo krov da obojimo. I evo, naša prosta kućica je gotova. Još ako, rekao sam da ćemo staviti ovo kao ispred kuće stazicu neku malu. Evo ovako uzmemo. Sad ako vam se slučajno ovo pojavi isto, ubeležite ga, delete. Onda šta uzimamo sljedeće, uzimamo dvoje. Ne ovo, samo promaši se. Ovo je krov, to možete staviti ako želite da vam bude kao crijep. Od crijepa stasicama, to je glupo crijep koristite baš za krovove, mada viđao sam da stavljaju i od crijepa, možete pločice staviti, ima tu sad raznih, možete samo ovako boju staviti, kao stazice ispred kuće. Ovo je, mislim, mogu postavljati, pošto kad bojite, to isto nisam rekao, kad bojite ovako neku podlogu, ona vam neće biti providna, ako bojite ovako neke zidove ili prozore, onda će oni biti providni. Onda, šta su? Evo, od ovoga možete, na primjer, staviti stazicu ispred kuće, onda šta, evo ovaj isto kao šljunak neki možete staviti da vam bude ispred kuće. Sad opet kakvu vi ideju imate. I sad naravno da vidimo kako izgleda naša kućica, za to ćemo koristiti šaku, da ga zoomiramo, da ga uvećavamo i smanjimo, to ćemo koristiti točkić naprijed nazad i ovo kao da ga gledamo sa svih strana, nećemo koristiti ovo, već samo pritisnemo točkić i on će nam dati, to sam već rekao u prethodnom klipu. I kao što vidite, unutrašnjost kuće nije loša. Ja sam izašao s kuće, malo je mala kuća za kretanje. Evo isto što
što su dobre opcije ovdje. Kao pogled i to možete da gledate kuće, kuću vašu, to je vaš predmet koji ste nacrtali, ne mora ovdje kuća. Sa svih strana, na primjer, sa strane, od pozadi, od gore, to je ovo je sa druge strane, ovo je spreda, ovo je od gore i ovo je ovako. Samo da vidite, evo vidite prilike kako izgleda krov, kao stazica naša. Ovdje su nam vrata. Ovdje vidite vrata jednu stranu, ovo je jedna strana kuće, ovo je druga strana kuće i ovo je pozadi, kao možete vidjeti kroz prozor sad unutrašnjost kuće i kroz vrata. Isto vrata možete napraviti neka. Samo ovako. I onda uzmete samo i ofarbate kojom bojom hoćete. Evo vrata, sad isto šta možete napraviti da vam budu otvorena vrata. Kako sad to? Uzmemo ovako, ovdje obeležimo i samo idemo, vidite, ovdje ćemo ići ovako kao vrata da se otvore. I to vam klikne ovdje. Dobit ćete ovako nešto i samo uzmete, obeležite ovo, delete. Onda vrata imaju istu debljinu, to možete isto napraviti sa ovim puškulom. Treba se sa druge strane napravite debljinu vrata i sad opet možete farbati. Evo uzet ću crno, ona mi je prva bila pri ruci. I onda imamo kao otvorena vrata, onda možete isto tako i prozorima da nema potrebe, pošto su prozori providni, nema potrebe šta se otvara. I to je naša najprostija kućica. Evo vidite kako izgleda, nije uopšte loše. Ja sam ovako počeo, prvo sam ovako neke manje komplikovanije kućice pravio i onda poslije već sad pravim zamak sam napravio dvorac jedan pre par dana. Evo vidite, ekstra je i to je bilo to što se tiče ovog klipa, najprostija kućica u Google SketchUpu, kako napraviti najprostiju kućicu u Google SketchUpu. To je to što se tiče ovog klipa. Do sljedećeg klipa vežbajte. U sljedećem klipu ćemo raditi malo komplikovaniju kućicu koja ide na lakat. I to je to.